Өтө күннен коротолуктактара онылжыттара бүгүн бихи бу сайдам демик районга келен турабыт. Бу саталаттар бар. Жыдайттан чугас турар. Онна бу үс кадыттан чугас. Вот манна бихи бу бир тестак агыстонна жыттыбыт. Стандартна бурунан сеченте сүйс агухан да сүйс агуханнак. А так жебит монолиттен фундаментга турар. Бу бихи монолиттен фундаменттен ленточный фундамент сеченте төдүн болар. Үрдүгө төдүн, кайта төдүн ленточный фундамент ол егер утепление болар. Бу эндинагы видеоларга кепсей жиппит, кайдан оробутун. Онда именно манна бихи били бары мостик холда илдер. Аны бу мостик холда яне хуган оробут. Именно утеплениенан. Ол утепление бут тох болар. Бастыгы эргир именно ленточный фундаментга тит бурухунан эргебит. Онда ол егер калды бут утеплениеден, онда агас сантиметр стяжкалак болар. Манна бихи 2 стяжка бар. Ол бетер бастыгы черновой стяжка ден. Онда ол егер утепление кирер. Онна финишный болар. Ол финишный бир стяжка бихи катугу хайыр. Именно ламинаты тилгирге. Онна мокрый зонах тие кудун чылыкка санузелга, туалетка, кухняга тутылга коеп кафель. Бастан проектировщиктар бу именно ухайбага жени хайырлар. Пятно дома ден. Били проекттырлар. Онна именно эрде терби кудук эме именно бир линияга туун туралар. Мокрую зону. Обдар кухняны санузелы. Именно септика таккан. Септика эме табгастак туралар ухайбага. Онтон хем бир кенегаски колгора гараж тутталар. Хем бир гараж так болар. Чагына же аны гараж местен ханын турарын буландылар. Сонна оглор аныр иддирин. Онна огротолорда хелен эме буландылар. Зеленая зона юркудук. Так, бу агастонна девде кирен турабыт. Биридастак. Бу кирәтпин такыра хол бар болар. Коридор курдук. Онна бу уңат төркиддакка санитарный узелден туалет болар. Дальше кирәтпин таманна доктор болар. Утуер костор. Бу анна гостиная болар. Гостиная кос. Бу анна кухня, ассистир. Биләппин курдук. Именно ассистиртен мантан моечная, онна бу через туалет доктакар. Бу тох. Именно канализация менен бар болар. Вот. Бу андык не соң атап бутыра, холодильник тураргар. Сонда бу утер кос гардеробтак болар. Утер кос. Онда гардероб костох. Вот, оттан бу тохтен именно истенлere бу холбара тугунанди бревенчатай болар. Антон бу балар именно легкая конструкция. Бу егер холбара шумкалах, икетне вагонка, каркаска, икетне вагонка болар онна шумкалах. Онна бу шумкатын именно тут тох болар. Минвата кини били было капитан икетне каяндаганы тугунан обшивается мембраналарынан из испанна. Именно бу табыга ден холбара будущем оглар атаннар соғыру үйернен алылар, или тәкерген тақалылар, бәлер ел болылар. Онны қолыра білінге әдір ел бұд сағыран бағандар уже. Бұл маны көтерін көйяқтырын сөп, бұл өқі конструкцияны, әнча бұл қостыры кәнген қалар, онны бәлер ер. Обычно білін көрді қанды көдіп болады. Сағырдақы қолыра оғылар бар алылар, онны әдіргелі әмәқында қойнар бәлер қалалар, жедер ерліған деға. Оны бұл түхе бағар, мандық кәңет ек қойып қостыры. Қосайы форточка аңырту бұд, мандық аддушына ден салғалдарга. Бұл анна микроклимат, ден бұл такой температура воздуха в жилых помещениях, онна влажность. Утуер косторга должен соответствовать по нормам. Именно утуер кос колора хүлбәкки хүлбөйс болықтақ, тәнне күддік онна влажнаға колора не должен соответствовать. Олгенник ариан саван колора фортискан. Бехе колора бұл поворотнат кедіне окна көхін колора минус бехенге кейсен бер ариан бан турбат. Түрге мадық тоңар кыраран қалар. Олген именно бұл бехе условиях вечной мерзлоты деп курдук инник форточкалар. Тан этергилы булыргылы деп курдук отдушина. Хамай табыстак булар. Панорамный түнүттөрү билин колора, модага да болгон колора бу именно жени кергетер онда бу сырдыгы килдирер. Инсоляция ден болар. Именно күн эргийинен онда круглосуточно онда бу помещение хардык болуктак. Обытар аякта отутуп тараган, тем самым экономия болар. Тондуктан беге аңгарабыт келеңгет басқа консультацияларын бес специалисттер бедеққа бағаран беректірі же именно с нуля қайдат тұлларын, ухайбаны қайдат таларға, бір тәстіяқту, екі тәстіяқту ден, бір тәстіяқ же плюға, минуға, оныттан под ключ ипотеканан жиғатын қоғыры бағаран беректірі оныттан берекпіз келен консультацияларын.
Thank